I Geneve mu Busuwisi harabera ibiganiro byihutirwa ku cyiciro cy'akanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu gasuzuma ikibazo cy'urugomo rwa polisi n'amoko muri Amerika. Ingabo za Nigeria zoherejwe mu karere intagondwa za Kisilamu zishemo abantu babarirwa muri 70 igitero ziheruka kugaba mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'igihugu mu mpera z'icyumweru. Umushinjacyaha wa Sudani yatangaje ko haramutse imva rusange zashyinguwemo abantu bivuga ko bishwe bagerageza guhunga nyuma ya kudeta ya gisirikare mu 1998 yahiritse ingoma ya Perezida Omar al-Bashir. Guverinoma ya Nigeria yatangije icyiciro cya kabiri cyo koroshya ingamba za guma mu rugo bituma andi maduka afungura. Naho muri Afurika y'Epfo amashuri abanza mu bice by'umujyi wa Cape Town yashyize kuri buri meza y'umunyeshuri ikirahure kibuza ikwirakwira rya virusi itera indwara ya COVID-19.